Kolateralna greška u režiji Miroslava Nikolića. Žiri kojim je predsjedavao Petar Latinović dodelio je 6 zlatnih plaketa Beograda. Za najbolji dokumentarni film Udešavanje glasa Vladimiru Peroviću, za najbolji kratki igrani film reditelju Dejanu Kovačeviću za Malu tugu, koja je dobila i 2 nezvanične nagrade Jovan Aćin i Nebojša Đukilić. Za najbolji animirani film Big Apple zlatna plaketa Beograda dodeljena je Snežani Trstenjak, a za najbolji eksperimentalni film Vesni Tokin za delo Arhna Sandkač. Za najbolji mini film proglašen je film Molitva reditelja Vladimira Momčilovića, a za najbolju selekciju na ovogodišnjem festivalu zlatnu plaketu dobio je Centar za vizualne komunikacije Kvadrat. Pored zlatnih plaketa, žiri je tradicionalno dodelio i 10 zlatnih medalja Beograda, kao i nagradu za životno delo, koja je ove godine pripala Nikoli Majdaku. Nakon svečanog uručenja nagrada prikazani su najbolji filmovi, čime je 44. festival jugoslovenskog kratkometražnog i dokumentarnog filma zatvoren. Grand Prix 44. festivala jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu pripao je dokumentarcu Miroslava Nikolića Kolateralna greška. Najbolji dokumentarni film je Dešavanje glasa BK Telekoma. Zatvara 44. festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma. Grand Prix festivala pripao je filmu Kolateralna greška Miroslava Nikolića. Zlatnom medaljom Beograda za najbolji dokumentarni film nagrađen je reditelj Vladimir Perović za Dešavanje glasa u produkciji BK televizije. Film Mala tuga Dejana Kovačevića u produkciji radija B92 proglašen je za najbolji kratki igrani film. Zlatna plaketa Beograd za najbolji animirani film dodeljena je Snežani Trstenjak za film Big Apple, a za eksperimentalni Vesni Tokin za film Arahna Sandkač. Aleksandru Kostiću, snimatelju BK televizije, pripala je zlatna medalja Beograda za najbolji snimateljski rad za film Čovek bez svojstva. Za isti film Aleksandru Kostiću dodeljena je i nagrada Mihajlo Ivanjikov Deduš.